Zina ryawe rihimbaze twishimiye itorero Mana perezida yawishimiye tangira guhoroza bene data umubyeyi wabo turazi neza ko kubaho ari wowe uzitegekana turagushimiye Mana ku munsi mukuru baje kumubwira hano kandi duhimbaza izina ryawe rikomeye urakoze ari natwe muri materaniro n'amajambo y'izina hano zose bibe ubishaka mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Katufatikanye twese turirimbe. Uiteka kunda uwashikamije umutima ntazagwa Nawisi yabaho ijuru rikabaho aza kuberera isi y'amasezerano hari Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa Nawisi yabaho ijuru rikabaho aza kuberera isi y'amasezerano hahiriwe
hanyuma tubone kuvuga kituzanye kari gusenga dusenge twese dufatanyije. Imana Data ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'ukuri, Imana y'ubuntu n'icyubahiro, Imana yakoze kuva kera kose, Imana iri kuri uyu mugoroba kandi izahoraho ibihe byose. Turagushimiye kuri Imana nzima, turagushimiye kuko uri umwami n'umukiza, tugushimiye kuko uyu munsi duteraniye aha ngaha kubwo guhumurizanya kwibuka umusaza wadukuweho. Ni wowe utanga uhumure, ni wowe uhumuriza abantu abato n'abakuru, abantu bose bari aha ngaha n'abandi bari hirya no hino. Mana yo mu ijuru, ni wowe twibwize kugira ngo uhumurize imitima. Gutandukana biragoye, urupfu ruragoye, ariko kandi ijambo ryawe riravuga ko muri ibyiringiro yuko tuzongera kandi tubabona. Turema imitima kugira ngo ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bikomeze bibane natwe. Bize neza kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Umwami, amen. cyane turindire abasha nabo bicare, hanyuma nta mwanya munini uribuze gufata hano hantu. aje kureba umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni, ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujana mu byicaro byiza byo mu ijuru. Yateguriye abamwizera bose. Duhumuriza cyane uyu muryango w'abanyazuje. Bamungu twari hano duhumuriza abasaza. Twaduhumurije abanyazuje. Kandi twafatikanye n'abandi. Twafatikanye n'abasita. Inditsi ziza
zikurikirana z'abantu babiri kandi bo muri uwo muryango nanone nabo turabahumurije umuhumure mwese n'abandi mvuga gutyo nyine aho hako turi bukuyu hari n'undi tugize amayira 3 muri morgue hano tarahamba avuga ko tuhamba kwa gatatu nabo kandi nabo turabahumurije bibereke kuko isi yahindutse abantu ni kwihora ariko kera baho babitonda nibura n'ubwo kwezi kumuntu ukundi ariko ubu basigaye bafirana bari benshi ibafashe iryo jambo muri Yesaya 25 uyu murongo w'indwi umurongo wa 4 kuvuga ngo kuri uwo musozi uhoraho Bibiliya itangaza nareshi nukuri nimwana mukayibona cyangwa muzoyibura isobanura ijambo kuri biravuga ngo kuri uwo musozi uhoraho ngo azokura akaga izindi za Bibiliya zivuga ukundi wazokura akaga ngo azokura akaga kari kugarije amoko yose azakuraho akababaro kari kugarije amahanga yose uhoraho azatsemba urupfu burundu amen nayo majambo gusa mvuga ntagiye kwigisha kugira ngo tubone uko duhereza umuryango bavugireho amajambo yo guhumurizanya nigeze kubaza data wacu bari abasaza babiri bakurikirana bari abasaza cyane kuko uwo data wacu umwana we w'imfura yanganaga na data wabyanje kandi bavukana mama babo bari babiri none mubaza ndetse kera iyo umuntu yapfuye mwebwe ubukiristo mutaraza ndetse iyo umuntu yapfuye mwaza muvuga ngo mwaza muhumurizanya gute ni gute mwaza muvuga ati nkaba none mwaza muja guhamba umuntu umuvuze gute kera kwari kuvuga ngo kuja gutuma umuntu umuta umwihangane ndetse mwebwe ntaho mwaza muvuga muzobonanira n'abapfuye atoyaye ngo bene aba bantu bakuru kandi basobanukiwe ngo nibo bagaza bavuga iryo jambo sizogiragirwa yananiwe no kusobanurira aho hantu ariko nageze ngo ni mu kuzimu niko yabwira arambwira ngo bagaza babwirana ngo ni muhumure ngo tuzobonanira imbari marunga none marunga ni hehe sinamubajije agize ubwoba Imana yatugiriye neza twebwe tukamara kumenya neza tukanashinga n'intahe mureke mwumva imirimo y'uwo mugabo yakoze mu ikanisa no mu muryango Bibiliya iratwemerera neza iratubwira aho tuzobonanira heza ganono dusanzwe tubizi habiranditse hano ngo twebweho bandi abakristo iwacu ni mwijuru natwe rero nitwitwara neza tukazorangiza neza tuzomusanga kuri mukomere mwese ababuze bunyine bari mu marira n'ikigandaro n'abandi bafushije ikindi gihe yemwe bantu nimukomere tuzoshamisha Imana ihabwe icyubahiro rero ndumva nta rindi jambo rindi rikomeye aka kaga turimwo Imana izogakuraho kandi bizoba yaremye ibirori byo kutwibagiza ibi biganiro byose twagize aho ijambo rindi rikomeye aka kaga turimwo Imana izogakuraho kandi bizoba yaremye ibirori byo kutwibagiza ibi biganiro byose twagize hari igitondo cy'ugitondo kizabamo igitaramo kizatarama n'abera bose kizaba kiyobowe n'uwera indirimbo zizaririmba muri icyo gitondo kizaba kiyobowe I
Tuhagaze hano mu nzu yitiriwe izina ryawe, aho duteranijwe n'ibirori by'umunsi mukuru w'umubyeyi wadukuwemo. Yasize umuryango munini, abateranye hano abenshi n'abamukomokaho. Rero ikiduhagaritse hano ni ukugira ngo tubasabire ihumure riva ku Mana. Turakwinginze ngo uhumurize imitima yabo, abakuru n'abatoya, kandi ni wowe nyirazo uzubeza ishingiro, ni wowe nyirazo ubituma bihumeka, ubaheze ibyiringiro bifite ubugingo. Uhumurize imitima n'ibitekerezo byabo, ubemutse kandi ubaheze kwizera gushikamye, ariko cyane cyane bakumuze ku munsi umwe bazahura batagitandukana ukundi. Kuri wa munsi abakiranutsi bazahabwa ijambo bakivuga hejuru y'uruvu. Ni mu izina rya Yesu umwami wacu dusenze, amen. Dushoboza guhumurika twumva umuryango rero uyoboye umuryango nazi. Reka dushimire cyane umukozi w'Imana ugiye kuduhumuriza mu ijambo ry'Imana ryabashije kubaka imitima yacu. Tunashimira cyane ishengero rya Gengoza Dezamu riduhaye iki kibanza kugira ngo tubashe gukorera iyi mihango. Tubahaye kaze mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo, abumvise inkuru mbi igihe yadushikiraga, mwihutiye kukwegera no kuduhoza. Nanone ntimwarekeye aho, murakomeza muguma muduhumuriza mu ijambo ry'Imana, mudusura, mutubwira amagambo meza yabashije kwirura imitima yacu. Izo mwagize, Imana yo mu ijuru yubahe umugisha. Duhaye kaze nanone abantu bose kandi basubiye kwigora kuri uyu munsi, mukaba mwaje kwifatikanya natwe kugira ngo tubashe gusozera ibirori z'uyu mubyeyi wacu cyangwa umuvukanyi. Nanone mwagize neza, kera ngo niho babitsindaga abakurambere bacu, tuza twumva ko bavugaga ngo iyo abantu bababwiraga ngo muzandoborere gutya mudushigikira mu gihe cy'ibyago, ngo kwari gusa no kwiyegereza urupfu ko ruza tubitsinda. Nanone nitutavuga gutyo irwo ruzaza. Aho bari barihenze bikomeye. Ndavuze ngo miryango mwaje kudushigikira, mwagize neza, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Turi kumwe no mitualite yacu y'abakongomani, tubahaye kaze hano muri uru rubanza, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Turi kumwe nanone n'abavukanyi, inshuti zacu abarundi, namwe turabagiye ngo kaze, mwagize neza kuza kudushigikira. Ndetse turi kumwe n'abayobozi, abategetsi bacu hano mu buryo bw'inzego baserukira leta. Mwaje twumvise ibyago twagize, namwe muhuruzwa no kuza kudushigikira. Namwe turavuze ngo kaze muzubahiro byacu. Dukora akantu batandukanye nuko mwari musanzwe mubizi, muzi kuko tuza dutanga fanta nyuma yuko abantu baje gusoza amajambo, ariko abantu baje amasaha mabi batagize icyo babwira umunwa. Reka nanone dusabe protokolo inyarutse iyo fanta yigeze hano, kuko n'ubusabe bw'abantu benshi badusabye, kandi abantu iyo bavuze gutyo murabyumva ni amasaha mabi kwe. Ariko iyo unyoye agafanta kagafata mu nda, hanyuma bigatuma n'amagambo tugiye kubabwira muyumva neza cyane y'ubuhamya bwo gushingira intahe uyu muvukanyi. Chef Sebayizi Zakayo ni mwene Ntazika Mushabizi na Ngoshi Mariyamu, yavutse mu mwaka w'1942.
avukira ahantu hitwa Gashindi muri Uvira muri Kivu y'Amajepfo, ni hariya mu ntambi hariya hagati y'imisozi muri Moye Plateau. Yashakanye na Ramu Nyiravugirwa wo mu muryango w'Abagunga mu nzu y'Abasama mu mwaka w'1964. Babyarana abana 9 barimo abahungu 6 n'abakobwa 3. Umufasha we yaje kwitaba Imana mu mwaka w'2010. Yongera nyuma yaho shefu Zakayo yongeye gushakana na Nyabitanga Nyakibindu wo mu muryango w'Abongera mu mwaka w'2013. Babyarana abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Murumva rero yuko abana be bose yabyaye n'abana 12. Ari 9 ku mugore wa mbere n'abandi 3 ku mugore wa kabiri. Ariko muri abo bana 12 babiri bitavye Imana, abagihari n'abana 10. N'abuzukuru be bose, abana bose n'abuzukuru be bose ni 42. Abamukomokaho bose abana b'10 hamwe n'abuzukuruza 42 bose ni 54. Rero tugiye kubabwira hejuru y'amashuri yize. Maze iminsi tuvuga imyirondoro y'abantu benshi hano, turabishika kuri iyi ngiyi tubivuga ko benshi babazi, ariko umusaza we yarize mu buryo bw'intangarugero. Chef Sebayizi Zakayo yarangije amashuri yisumbuye muri 1962, imyaka 2 nyuma y'independance ya Congo, kandi akaba yari afite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi ikomeye cyane ya École d'Application Pédagogique. Ahangaho reka mbwira abatazi. Kera umuntu yigaga amashuri yari 7e ya kera, warangiza 7e ukaba ufite capacité yo kwigisha école primaire yose. Iwe warangiza ayo ngayo agenda iremera muri école de perfectionnement bise mu école d'application pédagogique. Hamwe no yigishije hambere yatangigisha ni mu Gishembwe muri Moye Plateau muri 1964 umwaka mvukamo. Gishembwe muri Moye Plateau. Hano hari abantu bamwe muri ko yigisha. Ni aza kwigisha igihugu. Ariko kuva mu mwaka wa 1966 yabaye muri torero rya Sepake ariko kera bitaga Sepeza kugeza yitavye Imana ejo muri hariya kuri Goma. Muri iryo torero rya Sepake yakoze imirimo itandukanye, yabaye umukristo w'umwizerwa. Tugiye tuvuga rero ibintu byamuranze. Nibiki byamuranze? Yaranzwe no gukunda igihugu, agikorera atizigame. Yitangiye abaturage bose atavangura, baba ababembe, abafurere, abayindu, abanyamurenge n'abandi bose. Reka rero izi psychologie takunda cyane kubura neza. Yarwanyaga akarengane aho kava kose, uwo gakorera wese atareba nguzi. Yacaga imanza zitabera, yabaye intangarugero mu karere ku buryo yitabazwaga na bagenzi be mu bibazo bikomeye. Abagenzi be wa chef de localité voisine baramwitabazaga ibibazo byagoranye akamwitabaza. Kubera ubuhanga bwiwe n'ubushishozi yagira, abantu bose bamwisanzuragaho kubera ubugwaneza bwe n'impuhwe n'ubushishozi. Ikindi kandi mu buryo bwe bwerekeye na réserve philanthropique, yari umuntu witaga ku bapfakazi n'imfubyi. Mu bihe bye bya nyuma, Chef Sebayizi Zakayo yaranzwe no kutarwara ubuzima bwiwe bwose. Jewe ntabwo nari nigeze numva yuko arwara. Ejo bundi baravuze ngo yapfuye ndika. Ntabwo nari nigeze numva Zakayo arwara. Ariko mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2021 nibwo yatangiye kuvuga yuko yumva arwaye. Bamujyana mu bitaro bitari bya mbere y'ukwezi kwa gatatu, amara n'iminsi 10
agaruka ariko hafi ati urumva none atagize neza bitameze neza ngo agere ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu yitaba Imana mu isaha 2:30 za nijoro. Imana imwakire mu bayo. Reka nanone ko tumaze kumva umwirondoro w'indwara indwara ndi bayikurikiza amashi, amarira bayikurikiza amashi, umukomera amashi. Rero tugiye nanone guha abantu bashinga intahe cyangwa bavuga ubuhamya, kandi hari amajambo tuza tuvuga hano ariko tukananirwa kuyubahiriza. Ubundi Chef Sebahizi ni mugari twavuga ibyo yakoze ngo tubimare. Rero iyo abantu bavuga CV y'umuntu umwirondoro wiwe ibyamuranze baba bagerageje guhina amazi. Yesu ashimwe kandi ahimbawe cyane. Kubwo umusaza witavye papa wacu mutoya, ariko uriko ndabona ngo mu ruhande rwacu abasaza basigaye n'inkarwa ntibageze. Hari imfuzo yaho nyinshi, ariko kuko yarwaye akasezera abantu kandi ntiyatemagurwa n'ababembe, icyo kintu cyo gutemagurwa n'ababembe kiza kibabaza abantu cyane, ariko bapfuye urupfu rwiza rw'imfura. Yesu ashimwe. Ikindi navugaho, uyu mutama yatureze cyane kandi yatugiriye neza byinshi. Imyirondoro ye bayivuze, icyo yakoze sinisubiramo, ariko ndavuga akantu gatoya cyane namubonanyeho ubuhinga n'ubuhanga, nuko yagiraga urukundo ku muntu ari we wese, n'ingenzi iyo ari yo yose yarabakundaga cyane, impano y'urukundo yarayigiraga. Ku bw'icyo kintu Imana imuhezagire cyane kandi agire urukiro rwiza. Nkaba nifuje yuko tworirimba indirimbo ivuga mu gihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru. Mu kanya mumara kuvuga ako kanya ndabasabye tukaririmbe. Igihugu cyiza kiradutegereje, bamaze kuvuga mu gitaramo cyiza, natwe turaba mu gihugu cyiza. Yesu ashimwe. Ako karirimbo karanezeza cyane. Ikindi uyu musaza tumuvugaho intwari kandi abizi yuko umunyamurenga atishwe n'urusasu ntawe utazawihara ibyaha ageze ku ngingo. Twamenye ibanga, tuzi ibanga rito bandi bantu cyane. Yesu ashimwe. Ikintu cyo kwihana twarwaye turagikunda kandi tuzagisigira ari umurage kuko twagisezeranye. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicagwamo n'abatowe nawe. Yesu ashimwe. Bo umurikira naze urabo tunyaruke. Yesu aheze. Yesu ashimwe. Uhabuse nyine guhamya uyu musaza wacu, data wacu koko bamaze kubivuga, ndi data wacu batoya. Ntituvuga byinshi cyane, buriya babivuze ni uguhamya buriya mwirondoro kuko ari tuyazarinze. Bwa mbere nshimiye umuryango wa byinshi watekereje gukora ikirori cyo gusezerera umubyeyi wacu wadusize, wakuwe mu isi akaja mu bwami bwo mu ijuru. Ndabashimiye kandi cyane cyane ngashimira uyu muzukuru wiwe Nungura, kuko mu gihe nabitekerezagaho n'indi mbonye tutabonye uburyo bwo kugenda ngo tuje iriya maziko igoma bigoye, numva ampamagaye kuko dukwiriye kwikorera hano. Numva ndabishimye kandi ndagushimiye cyane, warakoze. Kuko mubo twaganiraga n'ahandi bose baravuze bati nuko namwe uko igihe kimeze mugende mukore izo birori mu mirenge ko barabikora. Bagerageje kudusaba umurambo ariko tubona biragoye, turavuga ngo nimugende gusa muzakore namwe umunsi mukuru wo kuvuga izo yakoze. Hasigaye rero nkaba mbashimiye namwe mwebwe mwese mitwarite y'abakongomani muri aha mwaje kwizihiza uyu munsi mukuru wa Chef Sebahizi Gasabo.
abashimiye n'abacu tuvukana nk'abarundi baraha nubwo ntorondora ngo menye ngo ni naka ariko uyu mugabo yari umugabo w'abagabo. Habaho umugabo ushobora kuba yohekera muwe agahekera mu muryango wabo agahekera hagufi, ariko we yari umugabo w'abagabo, yari umugabo w'igihugu. Ahubwo twonanirwa kubivuga tukabura n'umwanya, ariko yakoze ibintu biteye ubwoba mu bagabo. Uwo mugabo rero turavuga ibintu bitatu abivuze ni ukubicamo. Umuntu iyo yabaye umwigisha aba yarakorega igihugu, arangije mu mashure yakoze icyarimo, ni mu bantu ba mbere bikinafite n'agaciro cyane. Reka mvuge ngo yakoranye na se wa Gidiri uyu na nyina wa Gidiri uyu. Byari bimeze neza mu muryango wacu kumva dufite abarimu batatu. Byari fieri kugira abarimu icyo gihe, kumva ngo mufite abarimu bari nk'abaminisitiri icyo gihe, kaka gaciro abaminisitiri bafite. Niko byari bimeze. Barakora bigeze aho ngaho, abagabo baramutora ngo aje kubera abagabo umutegetsi umuyobozi w'igihugu. Twatangiriye hariya mu Karambo rero, niwe yatangiriye gukora, arazamuka ararenga iriya hariya twari turi arakora. Kandi yatwaye amoko yose kuko bavuze, yatwaye ubwoko bwacu, yatwaye ubwoko bw'abafero n'abanyitu n'ababere. Uko nuko byagenze. Ndavuga kandi kubera gutwara yagiraga n'ubwoba kuko babivuze, yazaga yitangira umuntu. Abantu twazaga batwagira musi ni mugabo singifu, yazaga yiyaho yobaye ubwoko ki. Nabonye rimwe abasirikare bamwinjiza kiriya kibira cy'imwenga, bamujanye ku kibazo yanze kuva ku izima, yarwana ku muntu, arahuruka imwenga, araburana, arasidara. Abantu bagira ubwoba, turavuga ngo noneho umugenzi nibwo azapfa, ariko tubona aragarutse. Yaburanye urubanza rwa mwene se, numvise uwari se wa Karangwa, mwene Ruberwa wabo hariya mu Karambo, byari bikomeye icyo gihe cyane. Aburana urubanza Bukavu, hazaga harinda abantu bakeya, tiyagira ubwoba, yari intwari pe, niwo mutima Imana yari yaramuhaye. Akaba yarakoze ibintu, kandi iyo mwabanaga wazaga wumva wowe ntabikugoye, akakumara ubwoba, yazaga amara abantu ubwoba. No mu muhanda hazaga haza ikintu gikomeye, shefu y'abahari mukumva mwebwe, kandi muri abagabo mukumva mwibereye nk'abana. Akaba yuriye ibintu bikomeye, haba n'ubwo abasirikare botega imbunda, mukaza mutegera gusa ko bamurasa. Yari umuntu w'ikinya utazaga yihinda. Rero muri ubwo buryo yakoze izo bintu. Cyongeyeho rero mu muryango wacu yakoze ikindi kintu gikomeye, yaturereye abapfakazi arizo mfubyi benshi. Nagerageje guharura rimwe, tekereza ko yari afite abapfakazi batanu. Arabakamira, arabatunganiriza, abashakira imirima, arabahingishiriza, arabayobora. Bari mu yurusi mubona ahangaha nyina wa Erike, ibintu bikomeye cyane. Baza gusanga ikibuga cya Sebahizi ntiyabyaga yari yaragize nkanishi, ariko ugasanga ibikoresho bihari, inkongoro zihari zaje gukamirwamo, akagira ubwoba, akagira umutima mwiza n'ukuntu ko kwitangira bene izo bintu. Atumerera neza, amerera abantu neza, n'abafero twabanaga n'abanyitu bamererwa neza, abantu bose baramuhamya kuko yari umugabo. Nuko niko byagenze. Ahasigaye rero ko turasubira mu zo bavuze, ikindi kintu yagira bitandukanye n'uko yatinyaga Imana. Yesu ashimwe. Kandi agatinya n'abatwaye. Mwazaga mumubwira ikintu ngo ikintu kireke, akabyemera kumwe. Kandi ikintu cyitwa ikintu cyose yiyumvise ko yacumuye cyangwa yagenze nabi, akagaruka vuba cyane. Nuko niko yari ateye, yari umuntu washoboraga byose, kuko umuntu azamera, yari umuntu wumvaga, kandi yari umutegetsi. Sigaranye n'umupfakazi n'abandi bose narabacukije baragiye, abana babo barari.
ariko akana kiwe kakirutse kamuri ibyo kanani none we ugende umpamagarira umuryango nari kumwe n'umugabo wacu ushanje twari babiri nico kinzanye hano mu gasantere hajya mu Maturika kwari kubatega ngo barebe muze numva ndarakaye ndababwira ngo nimugende wasaraho nagorewe ati fadi sigaraje dukeya nakabwira ngo ndakurebika tamu yazagara akavuga ati numva ndababwira ngo mugende ati baragenda bimukiye hano ati sigara tekereza ibyo nkoze nje wakoze ibintu kana bya none ngiye kunanirwa ana nyirambumbe akakanya kiyo ngo niko kankoroze ati mugende mubambirire baze kuvugana subira pakari igihe bikira aho babana nawe wagiye babana na wa mugore abandi batayi chef se bahizi umumwikoroganishije ku munota wanyu twagiye kugerayo dusanga kera bagarutse kumwiregaho ibintu byasuyanye byagenze neza donc yagira kandi mugisha w'ibyo nuko twaje kumubwira tuti sawa byagenze neza barabana bazanye ejo bundi ibintu birangiye aza kugera ku mwanya wiwe rero ndikomara amagambo yiwe ariko twavuze ngo yari umugabo w'abagabo yakoze neza pamagaye kurikiranya umwanya wiwe barambwira ngo icyatumye yicara igoma ngo yanga kuja mu Rwanda nubwo byari bigoye ngo kwari ukuvuga ngo igihugu kizokira amasubire mu gihugu se yaramaze kurwara amagufa ariko yari yarashaka tubwira ngo tumuhereze ubundi umuntu amwigisha umuntu yageze ku mwanya ahamagara abapastori ategereza ibintu byose Imana ishimwe kuko yakirese bazimo ariko mu ijuru barakoze nanone Yesu ashimwe mbere nyine dushimiye Imana cyane kuri abanyabyinshi bose kuba baratekereje kugira iki gikorwa cyo kwibuka umunsi wa nyuma wa papa Imana ishimwe cyane kabashimiye Eric n'umudamu wiwe kuba baratekereje iki kintu ni ukuri sinabona uko nabavuga Imana yonyine niyo izabahera Imana ishimwe ubundi papa twamuvuga ngo tumurangize mu by'ukuri papa yari imfura nk'uko babizi yari imfura cyane papa ikintu cyamurangaga yarangwaga n'urukundo yareze imfubyi zitandukanye arazirera pe kandi ibyo ni ukuri papa uyu nguyu ntiyagiraga ayandi magambo y'amatirimbukanye papa ijambo yangaga yabaga ryazinye kandi mu by'ukuri papa yatugishaga inama twebwe twese akatubwira ngo bana bacu muze mukundana ngo ntimukaze mutandukana ngo muvuge uyu nguyu aravuka hanyana ibyo ngibyo yabitwigishijemo cyane papa uyu nguyu ntitwabona uko twamuvuga n'ukuri yakoze ibintu birenze yagiraga urukundo yakunze abantu bose adatandukanye atavuga uyu ni umunyana ibyo ngibyo yarabikoze papa yari umunyabwenge buhagije none kuri ubwo tumwifurije iruhuko ryiza Yesu ashimwe cyane ndumva iyo ufite ishavu ryinshi n'umubabaro mwinshi ndasa naho mpagaze munsi y'umurambo wiwe sintabona kuko yowe tumuguhanya bwo yaratambutse ko ndagira ngo nari hano ninjiye muno mbona ariko ninjiye asa naho yarabuze umuntu kuko uriya musaza yari umuntu munini cyane kuko abantu bamaze kwivuga sinovuga amagambo y'uriya musaza ngo namara ndavuga buke cyane ndavuga buke kuko mpaye numva afite n'umubabaro mwinshi ndagaza nibwira ngo hejuru y'uriya musaza kumuhamya umuntu aza anezerwa akarira kandi wowe barukana kavuga ngo nzaririmba ntabwo nezerwa kandi tumuhambe gucyubahiro uriya musaza shimira Imana kuko yabwiriye ruguru abajenesi batandukanye Imana ishimwe
Imana yamurokoye akaza agashika nubwo ashitse akarangiza ariko nshimira Imana kuko atishwe n'abajenesi. Imana ishimwe kandi Imana ihimbaye. Uyu musaza ni umuntu mwiza cyane kuko abambere babivuze, kuko ni umuntu atavuga abandi bavuze, ariko ndibwira kuko nari mfite amagambo menshi yo kuvuga ko uyu musaza yabaye uko ari kuko mwabyumvishije yarakoze igihe cyiwe cyane. Imana ishimwe, shimira Imana kuko yakoze igihe cyiwe. Umwanya we wari uyu nguyu tugezemo. Shimira Imana kuko muhagazeho ngihumeka naje mpayeho. Icyambabaje gato nuko yarangije tutari kumwe. Umugore wa mbere yapfuye tutari kumwe. Icyo kintu kirambabaza kandi ndababara cyane. Ndababara sinamuherekeza, aragenda nagiye kubasura mvuye hano ngo ngaruke arashaka ariko gushaka kwiye nari ndiyo ariko twafatanije kumushinga turamushingira. Biranezeza ngo n'urugo kandi rwayo. Shimira Imana kuko umunsi na hano. Ubundi kandi shimira Imana imirimo y'umusaza yakoze. Abana banje mubona wari afite umushiki we igihe ntandukanye n'uwanje ni kera bari bato cyane ntibamubonye. Uwo babonye ni umusaza, ni ukuri. Haba ikintu umuntu yavuga akavuga ngo ni ukuvuga ibitarabaye. Uyu musaza yashize ku mutima naje gushyira ku mutima. Imana ishimwe. Uyu musaza yandeye abana neza, arabarera pe, arabarera uburyo bwose buhagije. Andarira abana baridagadura bakora uko bashaka, ntibakuze nk'imfuzi, bakuze nk'abafitesi. Abana banje basigaye ari batoya ntibabonye se, ariko uwo babona ni uyu musaza. Nabajwe n'akantu kuvuga ngo tumuhabwe mu cyubahiro tumuhagaze hejuru na mungura wanjye. Ubu ni nawe yarari yaza mureka, ubu natwe yaramaze kuba umwana twari ko tureka. Ariko ibihe tugezemo bimeze ukubisa ukimuhabona bimeze hariya ntihari kure ariko hatubereye kure. Uyu musaza imirimo yakoze, Tito yavuze ngo yareze abapfakazi batandatu. Yareze abapfakazi tukaja mu kibuga agatereka ingongoro ntaroragure, ntavuga ngo iyi niwe cyangwa iyi niwe ufite inka. Akagenda areshesha atakama wenyine akaja gushira muri ya ngongoro. Twese akatugabana yamara kugahaguruka tukagenda. Abandi babisangaga mu kibuga bagatanga. Uriya musaza yagiraga imbabazi nyinshi. Iyo mpano yarayigiraga yo gutunga abapfakazi n'imfubyi. Hariho abantu benshi batoshobora ikintu uriya musaza yakoze. Benshi nibo bikora. N'umwe sinovuga n'umwe mu majana, ariko ibintu uriya musaza yakoze biratangaje. Ubundi kandi shimira abantu bose mwaje kwizihiza umunsi mukuru uyu musaza. Mwagize neza, Imana ibambere umugisha. Imana ibambere umugisha. Kuko mwaduhumurije, mu ijambo ry'Imana mwaduhumurije. Mu bintu byose mwaduhumurije. Umuntu agize ngo avuge indo ngo mbabwire ibintu umusaza yakoze noguma ahangaha kandi muramukafata mukandija. Ariko shimira Imana kuko mbaye muri uyu mwanya wo kurangiza umunsi mukuru w'uyu musaza wacu, ngaho Imana nimuteze gukorera shimwe. Arakoze. Uyu ni umwe mu bapfakazi nanone yareze kurya bababwiye. Yari yarasomye igitabo cya Yakobo amenya ko idini nyakuri ari rifasha imfubyi n'abapfakazi. Nanone Leya naze nanone nawe ni umupfakazi, ni muramu we Irahiye nawe yaramureze. Imana yimbazwe ukuri babivuze ibyo yavuze ntibamubesheye, uko niko yarari yari intwari. Ukuri yadukoreye byinshi, usibye ko mwacu umuntu yadatabukwe uwo niwe twari dusigaranye. None nuko nta kundi reka nanone ni na uyu reka
reka uyu mwana ngo avuge mu mwanya byose n'Imana yabishatse. Imana ishimwe kuri duhaye aka kanya gatoya ko kugira icyo tuvuga kuri uyu munsi wo kurangiza ikiriyo cya Pampura. Noneho iyo umwana utaronse ibere rya nyina ntabwo agira urukundo n'umwana wonse ibere rya nyina. Njyewe nakuze papa yapfuye simuzi n'ifoto yiwe ntayo nigeze mbona. Akimara gupfa uyu papa mukuru niwe wangize, nakuze ubwenge asanga mbana nawe, muri make yanyokeje mu bundi buryo. Urukundo twari dufitaniye hagati yanjye nawe ni runini cyane tutavuga aka kanya kangana gutya, ariko yakoze imirimo itangaje kabisa. Ndibuka nk'iconesha bonesha akampamagara akaza kundeba ngo nonesheje kuko yari shefu, akazana agati ndavyibuka nari nkiri umwana muto cyane, akazana agati akazana n'ukuboko kwiwe sinarizi akambwira ngo nisinye ko ntazongera konesha, sinarizi gusinya icyo ari cyo. Akazana agati akambwira ngo ngasinya hano uko utazosubira konesha. Yagiraga imbabazi cyane, ni ukuvuga niwe watukushije kugeza atunganya uko navuga byinshi, ariko Imana imuheruka igashira. Amen. barakoze, reka duheze mwungura ari gusozera baba. Murakoze kumva ijambo. Amajambo yose yavuze bishobora kubasubiramo, ariko ngize amahirwe uvuga nawe zitapfa umwana muto cyane. Aba nabonye kandi ifoto kuko bivuze hari iwacu mu giturage, ariko turavugana nawe agenda atureba, ndetse nzi kuvuga umuntu cyane, ariko mu bantu bari aha Sebahizi uyu witabye Imana yari umugabo w'abagabo. Hano byarinda abantu bavuga yari umugabo w'abagabo. Ushobora kubikira umuce tukamera nka Sebahizi, ndakeka ko n'igihugu cokira niwe muntu nabonye yakundaga abantu bose kubera intambara ziri aho ni nyinshi cyane. Ahanini mbese gutangira kwiga ntabwo segondere niwe wagize uruhare runini, avuga ati turiga abantu turera ibintu byose arabikora, twanditse tuzikora umubyeyi wacu. Bukeye ibiraba byose yaraza hano akaza kuturamutsa igihe mushiki wanjye agize urubanza niwe yarukoze, abatubera umubyeyi basubira mu muhanda, barasubira kwika imihanda basubirayo, aja mu minembwe ava ejo bundi. Amahirwe ya nyuma nagize ni uko twabashije kuvugana mbere yo kurangiza. Twaraganiriye kuri telefone ambwira ko ari hariya dukora ibyo twari dushoboye. Umwanya wa nyuma ararwara araremba, yitabye Imana agaragaje ko muri anterema biranga kubera umwanya wayo mutoya. Rero muri uyu mwanya kuba duhagaze turi kwa Sebahizi, yatwandikiye urwandiko mbere y'uko apfa, hari uzi yaturaze, yatwandikiye tw'abagabo 6 aravuga we nyama igikorwa cyanje naragikoze, igihe cyanje nabayeho pfuye nta gahinda na gake, kandi pfuye nk'umugabo ndabaraze ibintu. Icyo nshaka kuvuga ni iki, yabwiye twebwe dusigaye, reka natwe tubabwire mwebwe muri aha muzakore neza mu gihe ntihagire umuntu tubaza. Njyewe nzi kubwira n'abagenzi iyo tuticaye henshi kuko umuntu umubwira icyo ari cyo uwo ari we muri kumwe. Sebahizi namuhamisha agihari, ibyo yankoreye n'ibyo naje namukoreye twabwirana amaso nanjye. Ubu ndi kuvuga ibyabaye. Rero ntabarambiye, yari umugabo w'abagabo, mbisubiye yari umugabo w'abagabo. Sebahizi tubifurije asa n'uwihaye umwanya, abo bari bashize kuri site baraga, ariko ndavuga ngo nta mahoro nugira tagiye ntavuze gafita Sebahizi data wacu. Yesu ashimwe.
dushimiye kuba ku munsi mukuru umubyeyi wacu wadusize. Uyu mubyeyi ntitworeka kumuvuga kandi twabwira ngo tumuvuge ntitwamurangiza ya mirimo yose bavuze, ntacyo bongejeho kandi ntacyo biriseho, bavuze bino uko ari, umugabo azavuga uko ari, kandi kujya kose bavuze yaratureze aturera nk'abana biwe yakuye mu nda, arabungura ntazi ise y'abasize ari batoya, arabarera arabakuza arabigisha kugeza kuri uyu munsi mungura nawe yatangiye kumurera. Ariko kubera imirimo myiza muzamureka tuvuge imirimo myiza, hariho abagabo b'abagore bawe hakaba n'abandi bagabo botereka igirisi musukunda mushimiye Imana imuhereze umugisha. Ubundi nshimiye mungura wateguje iki gikorwa, mwungura Imana iguhe umugisha, mwebwe umudamu wawe na mama wawe, Imana yazuye urugo wamushaka rukaba ruhagazemo abagabo badafite umubare. Ndayishimiye Imana ishimye n'ubundi uko mwabwirukesha bundi n'abandi nyine bagenda, ariko n'abagiye nabo basaza baje basize abagabo bahagaze mu rugo, urugo rwa Serikabura cyahagaze rurimo abagabo b'intwari. Kandi ndashimira mu burindi ijambo rimwe, ubu ngubu intambara zibaye hariya mu bikura mwungura amaze kudusakarira ikarisa nk'uku nguku, abaza barigeraho bose baza bavuga ngo ukuri. Ariko icyamura twari tutarabizindura ngo tuje gushima imirimo data yakoze. Imana ishimwe, Imana iguhe umugisha, Imana izokomereho iminsi yayo yiyongereze ki Imana. Nari nibagiwe gatoya, nshimiye abantu, nshimiye famiye byinshi yacu, nshimiye abanyamurenge bose batuye mu Burundi, nshimiye n'abarundi bagenzi banje cyangwa bagenzi bacu. Imana ibahe umugisha nanjye zitari maze zaje murakoze. Uyu musaza murabizi kuko umugore wa mbere yamubanjirije, nanone ashaka uwa kabiri. Rero reka dusabe abasama bari hano n'abarundi baduha abantu babiri, ariko haravuye n'izina rya baseruka muzehe mafundisho naze n'undi musama umwe apana njyewe ndasa n'abarushije amanyamara kubw'impamvu yumvikana nishewe serukwe mukuru. Kubw'iyo mpamvu rero mubyubahe abandi ndabategeka muri abo barumuna banjye, kuko ijambo dufite twese ni rimwe muri hangana. Biragoye muri uyu mwanya kuba twabuze umugabo w'abagabo, mwabyumvise ntabisubiyemo cyane ibyo bavuye kuvuga. Imfubyi ziri hano, abapfakazi bari hano, abo bose babuze umubyeyi, natwe twese muri rusange twabuze umuntu ukomeye cyane. Ibyo rero ntitwari kugira umubabaro gusa, kandi hari ibyiringiro byinshi dufite tugendeye ku buhamya batanze. Nabashije kubyumva neza babivuga kuri mwene data Bungura, bumva ni nk'amakuru babuze ngo ni ikime cyatenje kuri Harmoni. Byari muri Serahizi byagaragariye muri Mwungura. Mu by'ukuri icyo ni ikintu cyiza kandi uzagikomeza. Ndatinze mu magambo menshi, bavuze yuko havuga umuntu umwe ariko nyaza ariko ndeko ndesaba, ariko reka mvuge ijambo rimwe kugira ngo wenda ntaboneka n'undi agice avuga. Yego, ni ijambo rimwe turibuvuge. Mu by'ukuri mubyo ko bavuze ibintu byinshi bitandukanye ku byaranze Serahizi, ariko ndagira ngo nsabe ikintu kimwe umuryango w'abanyabyinshi. Nk'uko bavuze yuko yari umugabo w'imfubyi n'abapfakazi, cyangwa se yareze imfubyi ndetse aba n'umugabo w'abapfakazi. Uyu munsi yasize imfubyi kandi yasize n'umupfakazi. Mugende murebe abo bana kandi yuko havuga umuntu umwe ariko nyaza ariko ndeko ndesaba, ariko reka mvuge ijambo rimwe kugira ngo wenda ntaboneka n'undi agice avuga. Yego, ni ijambo rimwe turibuvuge. Mu by'ukuri mubyo ko bavuze ibintu byinshi bitandukanye ku byaranze Serahizi, ariko ndagira ngo nsabe ikintu kimwe umuryango w'abanyabyinshi. Nk'uko bavuze yuko yari umugabo w'imfubyi n'abapfakazi, cyangwa se yareze imfubyi ndetse aba n'umugabo w'abapfakazi. Uyu munsi yasize imfubyi kandi yasize n'umupfakazi. Mugende murebe abo bana kandi mwite no kuri uwo mupfakazi. Nk'uko yabareze mugerageze kumwitura iyo neza, uretse no kumwitura iyo neza
ni umuryango yasize mugende mukomeze mubafashe nk'uko namwe yabafashije hagati aho natwe nk'umuryango wa Mugunga twari dusanzwe n'ubundi tumufasha n'ubwo wacu akihari nubwo yagiye izi mfubyi zasigaye n'ubundi tuzakomeza tuzifashe nk'uko twabafashaga turi kumwe rwose reka mpereza abantu umwanya kugira ngo babashe kuryoha. Murakoze nibyo umwanya wagiye kandi tugomba gucunguza nyine umwete amasaha. Turatanga pole, dutanze pole ku muryango w'abanyabyinshi none mwase bikabo cyane cyane mwagasambi kugeza mwase mwandazika. Rero dutanze pole mwihangane mufurije indwari ariko n'indwari yacu twese y'abanyamurenge ibyo turabizi kandi tudasubiye mu magambo menshi kuko ni ukuri bavuze tukaba tubahaye pole rero mwihangane. Ijambo rya kabiri dushimye imirimo mwavuze yose yakoze hariyo twari tuzi n'iyo tutari tuzi ariko iyo yose nanone babanye nawe bakorana nawe hariho Mzee Budamu. Njyewe nitwa Budamu iwanjye ni Mugezi siko mba muri site ya Minembwe. Uyu mugabo Sebahizi kuba yigishije muri 1964 njyewe yambereye mwarimu 64-65 yigisha troisième njyewe nari muri kateri mpaka bari uyu mugabo nari muzi hano jana izina ryiwe yari wa mugabo mwiza ubwo zina abo wa mugabo mwiza kandi akaba ari musirimu. Ikimenyetso mbabwira tugagira ngo bwaperuza kuri hariya yarabizi kuri referandumu ya mbere ya Mobutu yadusize mu bishenge niho twigiraga bari twaramuye mu bishenge ukaza kwigira mu bishenge. Sebahizi arahadusiga n'akabaze baja kuri referandumu ya Mobutu Bubiyi ngo ashike aja muri sepake nibwo namenye se wagiye ahasiga igitabo atora abantu baje kwikora ibyo bitabo antoramo turagenda dushyika mu gasenga nibwo nasanze se wagiye mu ishuri kugira ngo avuye ibitabo turazamuka. Uwo mwaka ushire mu kwezi kwa karindwi tuza amasoro dusubira mu Mugezi nawe intambara isigara ikomera nibwo bagiye mu Karanga baramanuka bajya mu Karanga uwo muhaye kuvuga ngo yaburanye yari Alexander Sengoka yari mwene se wa cyangwa yari se wa yari mwene se wa wa munsi twari tuvuye muri Basotore na Sengoka ngo tujye Karungu umugabo wari dukuriye twese yari bato atunya udufaranga twari batoya cyane atunya udufaranga atujyana muri resitora Sengoka yanga atinje muri resitora yamafata imodoka iyo modoka niyo yamwishe yarashitse aratibuka ariha shoferi araguruka ariha shoferi ayiciye uhurira nayo ko shoferi yamaze kwaka kuri mu masaha 8 nta matelefone tubona ko imodoka ziraje turabagusimba kumenya Sebahizi nuko yamubunganye turasa kumva ijanja rya Sebahizi ngo yamubura urubanza rugeze kaka Sebahizi naho namuhe Sebahizi turasura duhura 1997 mu Yese noneho biraduhuza bimare kutuhuza iduhuza gaturase kuburiya mugabo yamuvuze babwiye ngo muri mirongo kurya bavuga ngo indirimbo yanjye zo ndirimba ngo amasezerano yose n'Imana yatanga uko abashefu tugira isezerano ngo tuzobona tutwazanye. Sebahizi yari muyumba jewe baga kuko
se bavukana undi umwe ko navuga ni Muyomba cyane nakunze kubagenderera iwabo n'abagenderera kenshi des années 81 82 jusqu'à 89 chaque grande vacances nagendaga mu Gikuru twari twaragiriye Eric yarakwiye kwinjira ndagira ngo sinzi azambwira ko atigeze anambara n'umunsi n'umwe narizi mama wa Eric n'abandi bose bahabaye bagigire ntibahabaga mama wavuze ko ari umwana we sinamumenye ariko nahagenda umwaka wose ngiye gusuzuma inka zacu zahabaga ngiye kuramutsa ba Muyomba ndarabakundaga cyane yari umugabo mwiza iwabo bari nk'abasepeza benshi bikanyagiye kimwe cyo kwa Mariyamu ariko nta kibazo yagiraga bigeze kuza baniyegereza rimwe nahagera bakaniyegereza nabo bagasaba imbabazi iyo bakababwira ngo bari mu biki ndaramukundaga cyane muri ba Muyomba nagiraga yari umuntu uri eveye bamuvuze Sankara yavuze ukuntu ntabwo yaryoheje cyane ariko yari umu intellectuel yari eveye kuko yavuze ko wenda sinari nzi kandi n'umunsi mupinga ntabwo napinze ko yavuze ariko sinari nzi ko yari afite iyo mpamyabushobozi nkana gutyo na j'ai appris en fait namenye ibintu byiza cyane nshatse kuvuga ko yari Muyomba Imana yamuhamagaye ndashima Imana kuko izikora igihe cyayo uriya muzehe yarakoze mu bikorwa ntiyari kumwisho cyane ariko rimwe na rimwe basigabisaga amatake y'intambara yareze abantu benshi ukuye n'abo bapfakazi n'abandi bene wabo aho yakoze ibikomeye nshatse guhamya ubuhamya bwiwe nihuta muri 2001 iwacu hari harabaye intambara y'Abaguru twabanye Bukavu yagasazi iwacu mama hari kwa mushikiwe turabana y'abana bari umwana wa Muyomba barahunganye muri kuba ngo ni kabana sizina bazabita kwara kana ko muto babaye bacu kabaserereza cyane ba Muyomba mahumuziki yo kurateganya mu mahumze umuzehe bitamu nawe yarahari ariko nyine akibazo shakaga kubaserereza gusa n'umuntu nakundaga cyane yaro kuba uno munsi byabaye ndashimira Eric zimaze yakoze dore ntakoze kandi narakunze kubikora Eric afite ama obligation n'amadevoir y'ibintu yamukoreye ariko nanjye arakoze cyane nanone perezida uvuye kuvuga tugeze ku musozo turimo dusoza ndavuga amajambo atatu gusa hanyuma dusoze n'imihango ijambo rya mbere ndabashimiye mwebwe mwaje kudufata mu mugongo kuko nanone twatangiye kwibabwira imiryango yose inshuti zacu mwaje kudufata mu mugongo mukaza kuduhorahoza muri ibi byago twagize mwagize neza uhereye ku bayobozi hano abategetsi turi kumwe inshuti n'abavandimwe mwese Imana yo mu ijuru bagirire neza turabashimiye ijambo rigira kabiri ni twebwe uwo muntu nanone ukiri mu morgue hano muri hopitali Miteri twabuze twari turinze umwana wiwe kuko ava hanze nawe yifuje kuza kugira ngo tubashe gushingurana umubyeyi we hamwe umwana yaraje yashyize hano ijoro ryo kuwa Mungu nanone abakonfine nk'uko muzi amategeko y'igihugu ameze basuzumwa kuko batuba bazanye ibirwara murabizi ibyo byose rero dufite icyizere kuko bazavamo ejo nanone mu gihe bazaza ejo tuzirirwa tugandarane n'uwo mwana no kuwa kabiri kuwa gatatu saa 2 za mu gatondo tuzahurira hopitali Miteri hanyuma tuje gushingura uwo muvandimwe wacu nawe mu izina ry'umuryango wa byinshi turabashimiye imiryango iri hano bakwe bacu bishwa bacu ba databukwe abantu bari bazi se bahize nk'intwari z'ukuri uyu munsi waye uwanyuma wo kwisezera tuzahora tumwibuka abindi tuzamwibagirwa ariko nanone tukaba turikiye imiryango tubabwiye kuko
Sebahizi atagihari, ariko twababwiye kuko atifanye yasize imiryango, abana benshi, abo yizariye mu nda n'abo yonkeje amabere ye atarabakuye mu nda ye, barimo abavukanyi ba Erike, Gisubizo wa mwana wavuye kuvuga hano, n'abandi mwabishwa batumwe, mwabakwe batumwe, mwafura n'imiryango iri hano yahoraga izigana Sebahizi tubahaye none ni Gisubizo aha, ni Erike, ni Muzehe Bishoroka, ni Muzehe Tito, tukaba tumwifurije ko ridashira ahasigaye. Pasiteri Gedeon naza turagize Imana, yereka Imana aho tuja, kandi mwakoze kwihangana, dushimira cyane cyane Erike, dushimira umuryango wa byinshi kuba barateguye ibi bintu byo gusezera Sebahizi bwanyu. Murakoze cyane. Reka tubasaba Imana mushobora cyane mwese turi hasi dusaba Imana. Imana nkuru, Imana ishobora byose, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza twabaye hano, umunsi mukuru w'umubyeyi wacu wadukuwemo. Mana yacu ukomeze ugenderere imitima yose iri hano yumvise izi nkuru umubyeyi wacu, ukomeze utanga ihumure kuko ni wowe humure ryacu. Mana yacu havuzwe byinshi byiza yakoze kandi yakoreye akiri mu mubiri, akiri muri iyi si. Reka bitubere akarorero kuri umwe wese wateraniye hano wumvise ibi byiza yavuzweho. Mana yacu nibe irage y'umwe wese mu buzima bwo kuba hano mu isi, twifuze gukora ibyiza mu gihe tukiriho, kandi niwe wabidushoboza, niwe washoboza umwe wese kugira ngo Mana turangwe n'imirimo myiza, kuko ni ku ijambo ryawe rivuga ngo twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Reka Mana mu kubaho kwacu twese umuntu wese arangwe ibikorwa byiza bizasigara bivuga nubwo azaba yavuye muri uyu mubiri. Urakoze ugize neza Mana n'umuntu wese wabashe guterana hano, abaje gushigikira ababaye muri iki kibanza, ubahezagire abagize icyo bakora bose Mana bamugisha. Turagushimiye kubw'uru rubanza uko rwagenze, ukomeze ubane natwe kandi ukomeze kutugirira neza, ndetse tukwereka n'umwanya tugiye kujamo. Mwami Yesu, wabaza kubona uburyo kugira ngo tube muri iki gitaramo cyo gukomeza kuvuga imbaraga zawe no kuvuga gukomera kwawe no gukora imirimo yawe ikwiriye. Reka Mana utugire neza kandi dufashe n'abagenda bajane nawe, ubwiza bw'Imana bukomeze bubane natwe. Turagusenze twizeye yuko utwumvise kandi ukomeza kutugirira neza no kudufasha. Mu izina rya Kristo Umwami wacu dusenze, amen.